Mthande umuntu wakho ngome umuntu wakho mbambe umuntu wakho umuke emehlweni umthande njalo umbheke emehlweni. Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi kuzo zonke indawo la kufinyelela khona iphimbo lami igeza la kaMgube leli owaziwa kakhulu kuma SAP nako 10-1 sika Ali Mgube nabo ndabizekwayo kanjalo. Namhlanje ke bafowethu ngithi anginethulele nawo umsebenzi wethu omusha weingoma zethu exotshiwe zamahit esithe asinenzele ngazo iDVD eshisa phe iDVD yethu le ka 2019 esiyenze ngokukhulu ukuyimisela. Ngizocela abafethu ukunxusa kakhulu kunini ukuthi ngicela niphume ngobuningi benu nigcwale zonke izinto zomculo niyithenge iDVD yama SAP exube ingoma ze-10-1 nezegezana kaMgube. Kukhethwe ingoma ehlabahlosile zenziwa ngokukhulu ukuyimisela amajongo engisebenza nawo awukhiphe wonke umdlala nawo nami ngikhiphe bonke ubuchule bokwenza umculo ubonise ukuthi ngikhuluma ngani ngomeni zami ngenze konke engicabanga ukuthi mangabe uyibuka usunayo le DVD uzokubona lokho engikushoyo ukuthi ayikho nje ingoma eculwa idlalwe kuphela bese ingabonisi ukuthi ikhuluma ngani. So bafowethu siyanicela ukuthi nisisupport njengoba nihleze nenza nakuma CD sicela naku DVD kube njalo niyithenge ngeke niyisole. Imnandi kakhulu iDVD yethu siyimiselile masiyenza kusukela ke ngoLesihlanu izobe ikhona ezitolo eziningi eGoli naseThekwini kuzo zonke nje indawo ongayicabanga la ingakafiki khona kusho ukuthi uwena ozoyiphusha ukuthi isheshe ifike ukufakela izitolo zangakini ipressure ukuthi uyayifuna bese ikwazi ukuyi-order isheshe. Nami ngeke ngikwazi ukuthi ngithi izobe isikhona kuzo zonke indawo mhlambe eSouth Africa kodwa lezi mhlambe engizokwazi ukusheshe ngifike kizo ngoLesihlanu izobe isikhona. Wena mhlambe wathi ukuqhela sondela esitolo sangakini usifakele ipressure ukuthi asikodele iDVD yama SAP kusukela nge-31 izobe isikhona izobe isitholakala endaweni eziningi. Mangabe useGoli ushona eDakota, mangabe useThekwini ushona eDakota nge-31 uzoyithola iDVD yama SAP so nje nge-31 kuya kuyi1 la kanjani uzoyithola eDakota. So bafowethu siyanicela sicela niphume ngothuli wenu bathanda bomculo kaMaskandi niyithenge iDVD yama SAP. Niyazi ama SAP mangabenza iDVD ayayimisela kakhulu akaze aniphoxe kulokhu ke ngibone ngathi izinga lokuyimisela likhuphuke kakhulu. Nawe nje mawungayithenga uyibone uyiqhathanisa mhlambe namanye angisho ukuthi mhlambe kwadlule besingayimiselini kodwa ke kulokhu ngibona ngathi izinga lokuyimisela libe phezulu kakhulu. Mangabe ngikhuluma iphutha bawusonawo zongitshela time ukukhuluma iphutha kodwa nalokho engikushoyo usho ngokukhulu ukuzethemba ngoba ngiyazi ukuthi sisebenze kanjani mangabe senza le DVD. So nje bafowethu ilokho engithanda ukudlulisekile namhlanje iphinde ngibonge amandla eninginikeze wona ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze le iDVD ngoba iDVD awukwazi ukuvela uyenze nje ngaphandle ukuthi mhlambe ukuthola amandla aphuma kubathengi bomculo kaMaskandi. So kubafowethu labo abathe bafaka isandla ekuthenini bethenge ama CD wethu awo original ibona basipha amandla ukuthi sikwazi ukuthi silenze le DVD emnandi ngalendlela emnandi ngakhona. So nje ngiyabanxusa futhi ukuthi bephinde futhi beyisupport nayo njengama CD ukuze futhi sikwazi ukuthi sithola amandla futhi okuqhubekela phambili njengoba unyaka nje uphakathi uzothi mawusuya ngasekupheleni siphinde futhi sikwazi futhi ukungena ezitudio sinenzele futhi umsebenzi wegeza la kaMgube. Mangabe siya emakhaya December siye emakhaya sijabule njengoba sihleze siye emakhaya sijabulele ingoma zethu ezintsha njengoba ngogudi kade sithi nje fuseka anazi ngoDecember wegeza la kaMgube ukuthi sizobe sithini ngoba thina sabantu bezinto ezintsha njalo besihleze nje sifika nazo kulomculo kaMaskandi. NangoDecember ngiyanithembisa ukuthi kukhona futhi okusha sizobe sikusho enizobe nikuthanda futhi okuzobe kuyinto nje elimnandi lokuyijabulela. Uma ngabe sithi fuseka sixabana nabo
seniyakwazi lokho yabo ukuthi masithi fuseki akukho umuntu esuke sixabene naye nangoDisemba kukhona mhlawumbe esingakusho ningalindeli futhi ingxabano nilindele nje noma yini engaba mnandi ngoba thina sabantu besisoka sibona abantu beyingxabano nabanye abantu mhlawumbe nakhona masekwenzekile futhi usixabene nomunye umuntu awukwazi ungene estudio ukuthi fuseke kuwena siyazazi izinto kufanele sifike sizisho estudio mangabe siyokwenza umsebenzi wethu ngoba umsebenzi wethu kufanele ukuthi siwenze nesilono ngoba asizenzeli thina kodwa senzela abantu so bafowethu ngicela ukuthi lihlale nisethembile ngaso sonke isikhathi ukuthi sabantu besisoka thina sabantu abayithandayo izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi umsebenzi wethu uzohlezi uclean njengoba nisibona nesigezile siyibahle sinje sigezwe ngenxa yenu sigezeleni yena ukuthi nibone ukuthi sabantu bezinto ezinhle thina ingoma zethu sizenza ngobuhle sigezele sibe bahle sinikhombise ubuhle bonke bokuba amajongo ukuthi bangabe uyijongo ufuna ukuthi kube kusiphi isimo yabo umculo wethu uyakha sikhanda kakhulu abantu abasha ukuthi bengangeni kakhulu kuyidangamiswa beyithande ngoba mangabe mhlambe umculo wethu siwenza mhlambe ngendlela yokuthi asiyithandi siyenza nje ngoba mhlambe sinekhono lokucula futhi sifundisa abantu abasha ukuthi nabo bengayithandi kodwa manje sibona sigezile sinje sizama ukukhipha abantu abasha ezintweni ezimbe engabenza bengakwazi ukugeza izinto ezifana mhlambe nophuzo umuntu aphuze kuze kweqa wasuphuze waze kweqa noma ungageza kodwa uzongcola ngoba awusaboni la uhamba khona yabo so yingakho nesibona ngaso sonke isikhathi mangabe senza izinto senza sure ukuthi siba clean sizama ukuthi abantu abasha bebe clean umuntu asisho ukuthi ukuphuza akulungile kodwa umuntu aphuze azibemethe ethi mayebheke ethi hayi ngeke ngithi ngigezile ngiclean nginje ngiphuza ngendlela mhlambe ezongenza ngingasayibona ngendlela engihamba kuyo ngoba ngizongena odakeni yabona so nje bafowethu ngaso sonke isikhathi sikhonela ukunifundisa izinto ezinhle emhlabeni ukuthi zenziwa kanjani so thina esidinga kini sidinga nje isupport kini bafowethu ukuthi ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuthi silokhu siqhubekile sinenzele izinto ezinhle shona nedo lokho bafowethu uDavid yamayisayiphinze ufuna niyithole ngingabala ngithini kodwa nje zo-15 sezizonke ziyashisa nje zonke bafowethu simnandi ngalendlela emangazayo zisetshenziwe kakhulu so nje mina engicela kini ngicela ukuthi nje umuntu nomuntu ayitholele u-original wakhe from nje nge-31 mangabe useduzane nathi uzokwazi ukuyithola nge-1 nakanjani ongena ezitolo uzoyithola iDavid yamaySAP angibonge bafowethu ithemba lami likumina-ke bafowethu njengoba ngenze konke lokho okuhle engikwenzile amandla engiwatholekeni ngiyathemba futhi ukuthi nisazophinda futhi ningixhase ningisapote qhubele phambili phinde futhi ukwazi ukwenzela futhi okunye futhi okuhle okulandelayo bakhona-ke mhlawumbe abafowethu abazoba nenhlanhla mhlawumbe bona sisheshe sifike ngakibo yabo mhlawumbe abafowethu mhlawumbe abafana nabafowethu abasebenza emarenki kakhulukazi KwaZulu-Natal njengakoLundi Nongoma Mntuba Mpangeni Stenga kuze kuyoshaya eThekwini mhlawumbe Pietermaritzburg abafowethu mhlawumbe abawuba nenhlanhla mhlawumbe basheshe beyithole nabo ngoba sizokwazi ukuthi mhlawumbe sibavakashele mhlawumbe emarenki siyobabona sibabonisa iDVD yethu beyithenga ngoba siyaqonda ukuthi abafowethu abasemarenkeni isikhathi sokuthi mhlawumbe beye ngaseyitolo bayothenga khona mhlawumbe kuyenzeka bengabi naso mhlawumbe lokho kugcina kubenze bephushelele mhlawumbe kulabafowethu abasuka sebephethe umculo wethu okungeyona wangempela so abafowethu abanjalo sizoba nakho bacabangela ukuthi mhlawumbe isanda kuphuma le-DVD sibavakashele emarenke sibathengisele ama-DVD yethu sishaweke ukuthi umhlaba mkhulu kakhulu bafethu ngeke sikwazi ukufika kuzo zonke iy'ndawo kodwa siyafisa ukuthi kube siyazenzela ngabe siyakwazi ukufika kuzo zonke iy'ndawo kodwa-ke bakhona esizokwazi ukuthi sibavakashele hhayi ngoba bespeshali kwabanye futhi nje kuzobe kuyilabo mhlawumbe ababe nenhlanhla noma mhlawumbe esithema ngabe mhlawumbe senza izinto zethu esizenzayo mhlawumbe sesithatha sasibeka mhlawumbe ey'ndaweni ey'seduze mhlawumbe namarenke abasebenzela kiwo bese-ke siyadlula kibo sibabonise umsebenzi wethu omusha we-DVD siyathemba ukuthi bazosisapota siyanxusa futhi ukuthi besisapote ngoba nakumasigisi sinokuyenza into efana naleyo besisapote so nje siyafisa ukuthi nala singakaze sifike khona bengacabanga mhlawumbe abantu bangafuna ukuthi khona babalulekile kithi noma mhlawumbe sibalahlile ngelinye ilanga mhlawumbe uNkulunkulu mhlawumbe esiphushele ngakhona bosibona futhi siqhamuka ngeke ngikwazi ukusho ukuthi mhlawumbe lezi zindawo sizoyihambela ngaluphi usuku kodwa nje evikini nje lokuqala njengoba inyanga izoqala nje ukuya kwelesibili sizobe sesifikile kulezi zindawo lezi mhlawumbe esengiyibalile mhlawumbe ezinye engingakayibali engingakwazanga ukuyibala nazo sizofika kizo mhlawumbe ubona ngesurprise noma ngabe sesifika ukuthi awu
nasi lezi zinto sezikhona kodwa nje lezi sengiyibalile ngani mhlawumbe kuzoba yindawo mhlawumbe zokuqala mhlawumbe esizoyihambela siyihambisele umsebenzi wethu omusha we-DVD ama-SAP akwenziwa kanjalo futhi siyabonga kakhulu bafowethu niqhubeke njalo nime njalo manje nathi nisixhasa niseseka nathi sizohlala sinani ngibonga kakhulu danki wemadoda ngibuyile ngibuye ngengoma yami emnandi yona ngintshela kancane ithi sengiqale phansi wemabhungu ngibuyile ngibuye ngengoma yami emnandi yona ngintshela kancane ithi sengiqale phansi vele sengiqale phansi mina sengiqale phansi ngiqale wa-A-E-I-O-U nginesiphiwo somculo vele sengiqale phansi